role female and the nominees are Soma Lasha, film Techida Hoibi. Artina Thudam, film Akan Banajo. Ethoi Ona, film Nomi Palba Rapist. Female की nominee पंपिरबा Ethoi ओई नाम दा citation कुछ न Mayam na sadi ko ang ngalari ang wana nasay ko ang dagi ang wana ngalari ba female actor ahum gi marak dagi mayam adudi best actor female award goes to Ethoi Oina award Ethoi ओई नाम ना lobiragani congratulations once again Loina Biju Ningombam Amadi Madam Mayang Nambang Hombi Ushidi Anina